bini nong ringjangmani karon ke chini social media no ringjangmani karon kai nok jotono saimano je chini Tripura o roman script no tui belai no thumung soli tomo sung koma time chini TVSC board thangai chini president jeng malaikha malaimani yagulo bosono sakbai thang kok di homani je tabuk je TVSC board kok boro subject tomoni amono roman script Bangladesh duita bani simane chini bo diman amono tomoni sung bo kono keboni against hoya sung samani amono choosable option khai di je Bangladesh sinong jungna Bangladesh ne je English sinong jungna roman script sine haipano bo apuru sono kok jiban phano bini a horono te du din pore no bo ma haikai bini kok no change khaisika abon bagai sung bo baite thangai malaika ka bai saiman nang bagai bini tamo step na kana haya amo pro bo saksak bosi hoka bo amote khaliya bo su Bangladesh ko masi nai amono sung wan sudui chini jotono TISF ni all Tripura ni TISF oi se kok saka bor bai kok sabai sung bong thani kok sanaka borok jotono sung kwbangma time no saimano sung last year ro agulibo lama kasu laika strike nungnai tarpore sung governor ni thani bo memorandum ya farmani borok solution rinai hini samani amo kono solution ning ya ko taksu jorotei amoni bagai sung tini chini high level committee tongo chini je Tripura mothani okra committee parents committee ro asukha chini apro LOP tongmani CM EM MLA MDC so komo tongmani chini komo neta okra tongmani amono sung jotono jaga amono kokna jaka sung phainai 12 tarik ni simi sara Tripura o chini je highways mane highway mane je chini kubni state be link tongmani chini joto kisu link tongmani je railway lamaro sung bon khaisinai amobo jesek chini man thaino sung maya sak jesek chini 30% man thaino maya sak karon borok belai no chini borok na hanok pino khaika chini rung srungna rong future be game thung tongo an bagai no sung TISF ungui chini tinin simi nong no declare kharika nong ni jaki su chana ungna ni maro kisa pai ka gana ro ladi sung amon bagai no 2 din time dika tamni bagai himba je puro highway railway close ung thangana aw jarawo chini saimon no sung chin than chana mane rok chini oro Tripura mane rok jotono phadar nimang phayo jotono bondong thanai bondong thaka angka apro jotono shortage nai amon bagai jotono hamia wansugi mano ba chini chana mani ni ba nungna mani dok chini shortage ni bagai kobang borok problem face khaimano a problem face ta khaitong hina sung tini or press meet khai 2 din ni time dikha 2 din ni bising mak jotono pailainer ladi jotono khatliner ladi saimi abo hor jane thojak tino sung tini oro TISF ungai sung all Tripura ni TISF oro tongo sung oro declare khayo je sung phainai 12 tarik simi Monday apun simi je chini manthai maya sak sudu 12 tarik bagai simi je manthai maya sak chini mo road blockage tabuk choli thangsina highway terrain थांनाय सालो अबहाय प्रेस मिट बारो हस्ते खाइजामानि आदिनो नों सामान दंनि खुटिनो पेरमानि जे 10 तारिखो अबहाय खाइसा नोटिस रेजन इंगे तानि आचमसा तेसा पक अबहाय के फिरमनानि खलाय ताम ang amono saimane bin thani tese thanga president me malna thangi ang amono saimanga bo sawo je amo bo sakbai thangbo sikau mang kun khaina kri ande amo to jung je saimamani bo state government mena thungi tongkona bo sawo je CBSC board nong thani letter kaisa rohka a CBSC board nong thani letter rohmani a letter ni sung answer nango ba answer nasing tongoni কিন্তু CBSC board to central board of education amo central ni je school tomorong na amo chalu TVSC ingke je Tripura state tomon school chalu TVSC je school chalu moni amo state ni matter ingke state no nai amon bagai kuno central ni kuno nai bo amo ojuhat kuno ka bo amo suna haino khaban na bagai bui saima jangma siar no khaban na bagai bo ko saka haipano jeng saimano je chini education policy 2020 already chini 2020 Narendra Modi se chalu khaisa je kono regional language no jan borok azar state ni borok choose khai poriman nai bo amorok bo saimia de man ma de maya saimi ang bono kunu kamorok bo aproka bo kuno sana kuding kabini kai jeng bo bai kok saban bijak lo saima je omoni uklogo te ku borok thumi tong so jeng amono amorok joto kisu saimani no chini TISF bol bol meeting aso kamia তারপরে চিনি সিনিয়র লিডার্স Tripura mothani joto wings ni leader rok chini je leader of opposition chini party ni president CM EM MDC joto mili asogi MLA rok asogi tini decision na halaika decision na hajaka je phainai 12 tarik ni sini road blockage sinai sung lamano kasu sinai je chini manthai no maya ini tuh 9 Friday